Puilau jotno hambai specially hambai mariu chini bubagrano jono thangha ke tone boye thansani maitomeo Tipra Motha party snamie tini 20 kaung chini 5 tarik February wo chini Tipra Motha party asebuni sal bo sal no kaham ke palole ne boye joto chini Tipra sarono ang kabo chung chini mai thaino chini odikar no mai nei pandao chung chini Tipra saro thanghauni nao chung keha phele yaye kehani kuportre keha hamia salayaye joto chung ekotrit babe chung chini bubagrani tuithe mobai chung thangha ke tonglaye biskang 5 tarik February chini Tipra Motha se mo saloko joto thangha ke phailei sauye jombo foundation Dayno kaham ke palole ni pandao joto na kabo hambai फाइनाल 5 तारिख फेब्रुआरी 2024 चीनी तिप्रा मोथानी थर्ड फाउंडेशन साल आ सालो चीनी बुबाग्रानी लगियो तंगनाय जतो वारियो सुनो खाकसांग माते हामजा बुयाफारो जों 5 तारिख फाउंडेशन नि सालो तिप्रा हो जतो आमचायनो अ फाउंडेशन सालनो तिप्रा मोथामा आसायमानि सालनो जों होम ददकाय पालालेनाय जतोनो हामबाय खुलुमबायके tai kini kok thumnai Tipra media rongno bahambai tai kini hasteni joto Tipra satai lukrongno bahambai maro phainai 5 tarik 5 February chini Tipra Motha asaimani bisitham pungmano tuyui Tipra hasteni joto chini block committee tai jani amsani chini party office bana tisamani bisingtui rally khaimani bisingtui bike gari rally khaimani bisingtui joto amsayon kotor khlai chini borom rewoi bubagrano borom rewoi chini Tipra Mothani filtam asaimani salno যত্ন পালাইনে বাগে খাবাই খুবাই ক্লাই কবক জাগো এবং আ সালানো চিনি বুবাগ্রা খর আগরতলানি মালঞ্চ নিবাস চিনি যত সিনিয়র সিটিজেন চিনি লিডার্স অফ YTF TWF Tipra Motha নিনি TF TISF কবাং যত চিনি TCF যত বদলনো তুই আদিন मानंच निवासो कतर खाई जों विशेष के सिनियर सिटीजन रंगतियै जों आदिनो चिनि Tipra Motha नि आसायमानि सालनो चिनि फाउंडेशन Dayno जों गाहाम काय पालायनाय आरो जत्रनो फायनो बागै Tipra हास्तेनि चिनि दफा हाथाय दफानो हामजानाय ग्रेटर Tipra Landno हामजानाय रनो खाबाय खबैखे गहर जाव बेलाखे हामबाय joto sini Tipra warrior YTF warrior TW warrior strongno hamjagma te kluma yafaru phainai 5 tarik sini third foundation day Tipra Motha party ni ngui songsajagnai hani bangui joto hastini lukurongno Khakaham te hamjagma yafaru sini Tipra Motha sini dofani bagui sini bubagra netrite chung samung khai phelaimani 3 bosorni bisingo niro kobangma output nukha chini thansani bisingti chini odikar chini manthai chengmanani phaiching thangui tongu hani bangui hasteni joto lukurogno chini party ni joto warriors rogno teibu chini thansani marino krag makhlainai chini odikar Tiprasani odikar manani bagai cheng teibu kaham ke patiently cheng kha thansa khlaiwi naisilai matongai joto na hambai teni joto prangana takukte bukuk jongno phainai 5 tarik Februari chini Tipra Motha achaimani sal bisiktam kamani salno जों बेलायखा खातुम खाजाखाय पालायलायनो अ सालो जत्त हास्तेनि परंगना ताकुक बुकुक जंनो आनि खाकाहाम हामजाकमाय ताय सिबाया पारो कारण नरक साइमानो बिसिक तामबसे जों बुबाग्रा सिनि बुबाग्रा गोबां मा सिनि दाबि दाबा तिख्लाय तुबुखा
bisik tamo se edisi hapang tui phunuk kasangna bubagra bisik tamo niya gulo se 13 jona MLA Bidhan Sabha rohri mankha abo belai kheno Tripura second largest party khlaioi বিরোধী দল নেতা চিনি ত্রিপুরা মথানি no khlai mankha abo bebat no chini ha bubagra ni jare abon bage bubagra no bele bele khulumbo jutto hasteni takukte bukuk jongno chini Tripura motha bisiktam kamani salno Rwgwi ang norokno ani hamjakma okrarno khuluma tai Khakaham tai siba Yapar hambai happy 3 years foundation day of Tripura Motha party Tipra Motha ajaima salo hasteni jotto takukte bukuk songrogno Khakaham Yapharu जों Tipra sarok thansa tongoi choba khlai tongan bagino bisik thambo Tipra Motha bai central government ni koglam chodui tongo constitutional solution greater Tipra land eba statehood ni chinija choba o choba success di bakhago teruk kyapri barogui tongo जों thansa ma tongnai जों thansa tongkhaise chini choba success roman script by kokborgno sinani jungjal tabu tongkhwais जों thansa tongi choba khlaima bisingtino mo jungjal rogno bo जों katei mannai edisio chini ক্ষমতা kari hasteo chini ক্ষমতা kari bebak jungjal katelainen bagi Tipra Motha ni bisingtei जों chaya ningya kosto khlai hasteni jotto takuk bukuk songjono logiri tongnai rogno mosalang paiflai hambai tei ficha nongno yapar belai Tipra Motha party ni third foundation devo ang jotto hasteni sin Tipra sodofoni lukurongno Khakaham te hamjong yafaro जों हाइकिना थानसागेमा तंनाय थानसाना सिनि फान थानसानि बिसिंतिना सिनि जत्तो मानते सकताइसिं बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिसिंति माने हामबाय खुलुमबाय के जत्तो खाजानि ताउकटाइ बुकुकसं नरक जत्तो ननो Tipra Motha नि थार फाउंडेशन नि Khakaham tai चोबानि चेबा याफरो बुसकां 5 फेब्रुअरी साल Tipra Motha संजाजकमानि साल अ सालनो कितिंगिनाय सेंट्रली आगरतलानि मालन्चो निवासो ख्लाइजाकनाय ताइ डिस्ट्रिक्ट टाइप ब्लॉक कमिटी रok bahino borokni headquarter ro borok malainai o salo kitinginai jottono successful khlaitisana baginai norokno kobok jao o sal berai kono sini bagi important and significant sal sini tiprasano pasrinani mothangnani bini survival ta existence ni baginai joba khlainani baginai samai tanglaimani sal o sal sini bagi belai kono important sal jotono no o salno palaina bagi kobok jago tai centrally program khlaima jagao jotto Tipra Motha ni warriors YTF TWF TISF jotono phaima jagna bagi nai kobok jago hambai kulumbakia Very good evening to all Tipra Motha workers, supporters and leaders at all levels in the state. And on 5th of this month, we are going to observe our third Tipra Motha Foundation Day. And we remember every one of you, and especially we remember our Bubagra, Maharaj Pradut Kishore, who had taken a lot of troubles for building this Motha, and at this present times we believe everyone is very honest and sincerely working at their own level, and from each and every individual from the central also, from the state, from district, from block, from primary committees, all of you will be obviously very happy to know that we are in some stage, and that stage will be profitable for our people in the state, and Bubagra is working hard so that we can reach to some understanding, and it is too early to say what kind of understanding, but
This much I know that we are working very positively so that we can enter to some understanding constitutionally with the central government so that everyone will be benefited. Takuk bukuk rok narazotona ang Khakaham ribo tabok tini third time bo tini foundation day tabok 5 tarik February jeng palai nai aro joto tini all level ni primary ongtong regional ongtong subdivisional ongtong district ongtong state central joto level ni tini workers tai leaders tai warriors rok broi chala joto no ang Khakaham ribo tai chini bakao every individual borok no tongpayo ebong joto ni je devotion tai contribution abo jeng osikar khlaimaya ebong jeng je honestly samong tangai tongmani obono bo bathai jeng mannai abo jeng bakha ma tongnai nangnai je bakha log yawi hai tonghang khlai bole jeng kunu jaga thangmangla boni bagai ani to some extent to small understanding and experience ang je mamani oro ang nugo je tini bakha lok rarok chini manthai agog rarok ebong chini manthai baham rarok ongo bakha lok ya wei jeng srapsa khlai hai akai thangang klai jeng mungsa mayong nai boni bagai jotono chini third anniversary of foundation of Tipra Motha ni salo jotono ang newly katal khai pledge khai nani samai tang nani bagai honor khai jotono kaham tongdi. God bless each one of you. Hambai jotono khulumkha fainai 5th February eba 5 tarik February wo chini Tipra Motha party ni 3 bosor kamani foundation day asaima sal jeng palai nai ang bagai ang koina jo to tini Tipra Motha ni warrior drop tinang sang ni takuk te bukuk som tini Tipra has ni barau drop jo to no hohon dodom khlai khak phur bai khak chang bai jeng tini foundation day no jeng palai nai jeng jo sai mano Tipra has te go obono puilla tin lai buma go Tipra srai khlai jeng 13 jon MLA jeng assembly jeng hapkha tai jeng tabo second largest party in Tripura amon bagai jeng tabo jotono baha krag bai kusrang bai chini party no jeng tei bukrak khlainai jodo saimano Tipra haste jeng chini mantai shokthai chini constitutional right chini Greater Tripura land no mana bagai jeng tei bu krak khlai jeng chini movement no chini jebano jeng ma songsanai amon bagai ang jotono koyo chini Tipra haste ni Tipra sarong no chini kongthai barang no phari jotono jeng khabai khukbai khai phainai 5 tarik February goro chini Tipra Motha party ni foundation day jeng kaham khlai jeng palai nai hambai phainai 5th February 2024 Kasha recognized political party, newly recognized political party Tipra Motha ni third foundation day celebration khlayan thangui tongo Tipra Motha state committee obonoti bubagra bai dagijak chung chini media ni bisingtei prosar khanyani bagai ang Tipra hasteni joto tabu tongjak Tipra Motha ni block committee song norok jani block ni bisingo khobjak oro naithok kai celebration committee form khailai dakti preparation nawi 5th February 2024 third Tipra Motha foundation celebration khlailadi abono kari bochung oro aguliwo
Malanchoni baso central ni ingui third foundation day celebration klainai bubagra self present tongnai tai tabuk chini Tipra Mothani Central Working Committee Tipra Mothani Central Advisor Committee rok Buri Motha TWF YTF orosing centrally state wise khajaknai orobo joto block ni 20-25 adom pai attend claipedi anising decision naza ang khakayo joto chini Tipra hastani Tipra organization ni block committee rok khatum khaja khayi chini chobano tebo buskango kolok khaitlangani tebo krak khayani chung third foundation dewo decision of naimana nei khakayo boni bagai asungno chobani kobo mungarugo naithok khayi third foundation day celebration kladihini ang chobani kobo hambai